ام در باسی دیاربکر بن سینان چیفتورک سروک گشته پارتیا کمونیستا کردستانی اج دیاربکر میوانی من دنباش که سینان که سینان جبه پرسی دست پی بکم دنباش که سینان او باوری لگلت هیا خوندنات چاویا اگر حل بجارتنک پیش وقت لترکیه هیا گلو دنگاته برین دنگی من دگیه تک فرمو سپاس دکم دسری دا بانگا کمه جگلی مرا لدیو باف که مرا وقت دبستان دا زارو که ما درس هلبجارتن کردی هلبجیرن دماوی حتی هفته سبات هاتا درش کرن اموی بانگا خواه برای کردستان 24 و گلی خواه را پار بدکن مثلا هلبجارتنا پیش وقت یا آسایی وکم بین آنکره کلاجانک لسروی شبیه لبلیل آمده امور کلاجانک زیده نابینن هی ندیاره که هلبجارتنا پیش وقت وقت پیک بره وقت پیک نه شما اتفاق جمهور قانون اکهانی مجلسه اگر او قانونا به پجراندن لسر هلبجارتن نبو ذاتی وکم بین نابره هلبجارتنا پیش وقت و یا آسایی دا دم گلک کم دوه şimdi بله اگر یاسا وره پجراندن سالک سر درباز نه و هلبجارتن پیک نه او یک دیدی اتفاق جمهور دخوازد حتی 2023 ده سلطداری خود بردام بکه لبله AKP و دخوازه دشوپینه و دگرل پارشی انجام قیران آبوری که هر دم وقت دنگدار و دحلینه دور دازی دخوازه هر هلبجارتن پیشوقت هلبجارتنا پیش وقت دنره AKP لبله لیکورین دنره که د صندوق ده ادر نکبه دنباره وقت امبیا دو عالیه دمایا هین بریار نه داین اویک جبوه تشکی دینگرینگ هست سرو کومار اردوغان سیاست مدار کی کلاسیک نه او یا به هلبجارتنا پیش وقت آن یا امبین آسایی یعنی خزانش بکه yani siyasete berdi. De Nekşerreya Erdoğan da 20 sal deselatlara ve şimdi ben 25 salı dizege deselatlar beyan nebe ve şimdi kursiye opsiyonu da muhalefet eder rune tüneye. Çibeke çineke de xaza peşvetan asayı de xazana ve hılbıcartı kazanç bike jiboyji ev hılbıcartına peşiyame geleke evde ve ya gran gelek bir alozi derbaz var. بله دیاره وکی کو تدس نشان کری هین او مجارا هلبجارتنه کی پیش وقت لترکیه زلال نبویه لیکه که سینان نها دو اتفاقانه اتفاق جمهور کو آک پارتی و پارتیان نجات پرست مهپنا هف پیمانیا ملت یا کو پارتیا کوماریا گل جهپ و ای پارتی نها حولک هدفه هیکو اتفاق سیام درست بکن دوی اتفاق سیام ده هدف یکم به پارتیین چپگیر سوسیالیست ترکیه را جوین دار قست گلو اف پیامه کی چی ده یعنی هدف دخوازه براستی هف پیمانیه کی چپگیر سوسیالیست آوا بکه به چپگیرین مارجینال ترکیه را جارک دن و به اتفاقی گرنگیه کی زیاده تر بدیویل گورات فقال گل پارتیین کردستانی. سپاس دکم وک HDP برای وچن ما و دکلراسیون اک بلاف کرد سر دموکراسی وک هفسرو که HDP هاتن آمده مبهف راجوین پیکانی دور دازی مهانی زمان مگو اف دکلراسیونا دبیجه که جو ترکیه را دموکراسی جو کردستان را خسری لبله وی به لیو ناکه به اشکران آنی زمان قنات مزنیرین هم اوه که ام دموکراسی لترکیه را گرینگ دبونن لبله لکردستان را آزادی نبه ستاتی نبه او تنه دموکراسی و کم بین مسئله شارستر نکه او یک اگر لکردستان اتفاقا که برفره نابرا پارتی و ریخستان کرده دا آوا بوه اونا وقت اتفاقا نتوه پی بکن به هز ترکیه و هز شپ ترکیه و هز دموکرات و
برفره انیا که دموکراسی شکن او گرینگه اما ید شوپینن د پاریزن لبله هین نات ویر محله هدف بشپی ترکیه و لهف دکه لهف ناکه هین هات انجام هفده وک ام به نرین اخوانی زمان اما هین او انجام ندایا یا دده یا گرینگ اوه که جبومه لکردستان وک اتفاق کمه هو اتفاق خبات کردستانی ام دخوازن اتفاق خبات کردستان روک پیشته وره بر هفته او مثلا کرده مثلا هلبجارتنه نه اتفاق هلبجارتنه مثلا کرده اتفاق لسر نتوی اتفاق ماینده ام هر زده لسری بسکنن اگر می اتفاق ماینده لکردستان باکر ام تک بینن او دکانه هلبجارتنه از حمز بکن که کسینا نها زیدیتنا هن روشن برین کردشتره بینم زمان کو نها سوسیال مدیادا لسروی که تی آخفتن دخوارزم تی نرخاندنی لسروی مجاری بکن نها گلک روشن برین کرد بیجن هدف دنگ بس جی کردان دگره نه جی çepgiran digre, ne ji Türkan digre, ne ji Ermeniyan digre, ne ji Suriyaniyan digre, ne ji Araban digre. Lê HDP wan aliyan derdixe pêş ji vê ittifaqê bez çepgirên Türk istifadê û feydê dibînin û yani ji bo Kurdayê got deng didine HDP tu feydeyeke ku ji HDP dibînin tune ye. Nirxandina te çi ye Keksînan? سپاس دکم نه سری در حق گرتنه در تشکی بیوجیم بکی دم کنده و در حق گرتنه HDP و دوزا گرتنه HDP و یا چهار پارتیه که ناوی وان کردستانن او سری دم وای بیجن که AKP برپرسیار AKP سوی وارد گوتن بری وی نده سالا لوی اشنر لترکیه قد پارتی نین گرتن اگر ایرو HDP یان پارتی کردان پارتی سیاسی ورن گرتن او دوینا دروتیا AKP'ye برپرسیار AKP'ye yadış bu ittifak millet dixwazî tişekî bêjin ittifak millet wek CHP û AKP çav berdana dengên HDP wek em bên dengê Kurda xadiyê wek erdê zeviya bê xadiyê dibînin eger hesabê wan eger ew nadivên em demokratin ew nadixwazin demokrasiyê biparêzin ger îro di HDP û li Partiyê Kurdan ra mil bidin hevde mil bibin vek em bên enyake demokrasî lejîtî ji girtinê tekoşînekî pêk bînin banga me ji wan re ev e li hesaba li ser dengê Kurdan nekin vek zeviyê divê yan bêxadî nekin mil bidin Kurda pêşiya girtinê bigirin ya di mesela vek me HDP bi çepê Türkan ra vek ittifaq pêk dîne lêbelê dengê HDP esas li Kurdan re yani siyaseta Kürt em bên li vê de Sûdê nabîne rasta durca rexnê girîng henin eger em li Kurdistanê partî rêxistinê me vek em bên hêleke de heft heşt xolî heye heft heşt partî rêxistir cem hevdinin hêleke de çar pênc partiyê me cem hevdinin rokê pêş de va hirdo alî werin cem hevdi eniyaka netewiyê berfere şêkin tenê ser li bijartinê ne li ser mesela netewî vê şaxê em kanin bi HDP ra bihêz rûnin divên ya vê hevsengiyaka girîng bînin ziman pêk bînin em vê şaxê kanin va pêşiya van rexna bisînin eger HDP me îtifaqeke berfer şêkir nê vê xetê vê şaxê em kanin zêde li ser HDP jî rexna pêk bînin باشه پراتیکی ده تشتک دیاره ککسینان نها گاوا کو مرو لوینه هدف تماشا دکه آلین چپگیرین ترک بونه سروکین هدف بونه پیفدارین هدف بونه سکرترین هدف فونکسیونین هری گرن گرتنه دناف هدف ده او آلین مارجینالی چپگیرین ترک لی او نیزیکاهی او شفافیت گلو گریدای پارتین کردستانی جالی HDP و هاتیه دیار کرن وکی نمونه پارتیا کمونیستا کردستانی را Partiya Komünist Kurdistan vek partiye me Kurdan ede vek en dinav HDP da jîne girtine em vek divêne şirîgê HDP ninin dinav HDP da ninin çepê Partiye Türkan gelekê wana vek em bên endamê HDP nin dinav HDP da jî girtine Partiya Komünist Kurdistan 2018 da vekên bên bi HDP re îtifaqek pêkanî
وەک ئەم بێن ئەندامی ڕێڤەربەریە پارتی کۆمسیۆنی کوردستان ڕەحێدا بوو وەکیل یادە هەڵبژارتنا هەرەمیدا me îtifaqeke berfere pêkanî we gaveka davetin gelek partiyê me wek em bên şaredarî girtin lê banga me ev e eger em carê dibare bikim partî û rêxistinê me em naxwazim yekek bi nav bikim ku na du alî henin em werin cem hevdi em îtifaqeke xwe ya berfere çêkin ew bangek jî hemû partiyê me re em HDP re kanûn rûnin wek giraniya îtifaqê li Kurdistanê divên şiya bişopînin eger HDP nê vê rêzê me îtifaqeke berfere çêkir bersîv nede em rexneyê giran li ser HDP pêk dînin. Kekê Sînan Nuha rexneyekî din girêdayî rewşa HDP jî heye heta rewşa partiyên siyasî Bakurê Kurdistanê jî heye. Ew rexne ew e ku proseya bijardeya zimanî Kurdî ye lê partiyên Bakurê Kurdistanê HDP jî di van çalakiyan de bi awayekî aktiv cih nagirin dernakevin tenê bi daxuyaniyan destnîşan dikin ku ew piştgiriya vê proseyê dikin gelo tenê bi daxuyaniyan mirov sekneke siyasî dikarî diyar bike bi rêz çîftûrek? Na. Îro jî wek civîneke û em axifin de orda qanetê me ew bû ku platforma zimanê Kurd paşiyê tora ziman paşiyê wek hezkirina ziman va hirse di serî de platforma zimana Kurd ki ne partî di orda ne ama hemû partiyê Bakur di orda bijî girtine bi hev re ew sê salin xebata wan berdewam e tesîra wî gelekî li ser gelê Kurd bû siyasetmedarê Kurd bû li ser desthilatdariya Tirkiye jî bû. İro eger partiya wek hebêm desthilatdar û ek opsyon wek muhalefet qala zimanê Kurdî dikine qanetê me ew sê salin xebata wek platformê me ziman û êdina tesîra wê bû. Lê belê ew qîm dike qîm nake. Em dibêjin ki wek di pêşe rojê de îhtimaleke Newroza îsal îhtimaleke dibêjim ez bu we wek Newroza divên şêya zimanê Kurd di mijara Newrozê de îhtimaleke bu mijara sereke û banga me jî ev e wek Partiya Komünîst Kurdistan mesela ziman di Newrozê de îsal bu mijara sereke. Partiyê me em vê tesîra platforma ziman û êdina tesîra wî li ser partiyê me geleke bû ki em dihûnin ki hemû partiyê me li paş hev di biryara dîsîne divên ki vê şinda hemû partiyê me em ê daxwaniyê xwe bi Kurdî û Tirkî bidin. Qet tenê bi Tirkî nadin bi Kurdî û bi Kurdî vegerin Tirkî ew wek serkeftineke qezenceke xebata vê platforma zimana daxwanî didine ki vê şinda em ê paşiya vê 27 şinda em ê çawa bikin ki xebata xwe me çi dest xist vê şinda em ê wek em bên ji bo xebata ziman em ê çito xebata xwe pêşdebûn em ê destkeftinê niha wek em çawa destxixin em giştin merhelekê merhela me niha çi be qanetê me wekî merhela me niha wek armanca me niha zimanê Kurdî bu zimanê perwerdehî û fermî li ser vê kampanyê pêşa rojê de em ê binin pêşa xwe. û em ê vê lê de gav gav bi ser kevin îhtimaleke dewleta Tirkî zî vê lê de gav bavije. Spasiyet dikim bi rêz Sinan Çîftûrek Serokê Giştî Partiya Komünîst a Kurdistan. Ez spas dikim serkeftin dixwazim ji we re.